Dobro večer svima, moje ime je Radomir i večeras ću vam pričati o 3 principa svest i misao. Inače, živim i radim u Londonu i bavim se edukacijom 3 principa. Edukujemo, imamo jednogodišnje obrazovanje 3 principa koje je počelo u 10. mjesecu i ovo razumevanje pokušavamo dovesti u Srbiju i povodom toga smo napravili Facebook stranicu koja se zove 3 principa Srbija sa željom da edukujemo ljude o 3 principa u Srbiji. 3 principa su otkrivena od Sydney Banksa prije 40 godina. Sydney Banks nije otkrio ništa novo. Svi su prije njega pričali o tom istom. On je artikulisao i objasnio 3 principa. I to razumevanje se 40 godina koristi u Americi, a zadnjih 10 godina se koristi u Velikoj Britaniji. 3 principa su svest i misao. Predstavlja univerzalnu energiju i inteligenciju i svega onoga što postoji. Svest je dar pomoću kojega smo svesni našeg postojanja, naše egzistencije i postojanja naših misli. I misao je gradivni element našeg iskustva. Pomoću misli mi kreiramo u stvari naše iskustvo. Misao je kao agent pomoću kojega mi kreiramo svoje iskustvo. 3 principa su neutralni i ono što mi radimo s njima uvjetuje ono kako ćemo mi vidjeti život i kakvi ćemo odnos prema životu imati. Šta je to princip? Princip je nešto što je univerzalna istina. Nešto što uvijek radi za svakoga, u svakom trenutku, bez izuzetka, kao na primjer gravitacija. Nešto što radi uvijek za svakoga. Na primjer, svi mi mislimo. Svi smo mi svesni. Svesni da postojimo. I svi smo mi živi. To je nešto što bi se moglo kazati za svakoga. Vidite, princip, misao, svest i je nešto što uvijek radi za sve i svakoga. To je ono pomoću čega se kreira naše ljudsko iskustvo. Ne možete imati ljudsko iskustvo ako nemate svest i misao. Ovo razumevanje nije nikakvo verovanje, nikakva metoda, nikakav pristup. Ovo razumevanje nije intelektualno razumevanje. Ovo razumevanje dolazi putem uvida kada ljudi uvide prirodu ljudskog iskustva i da svi mi kreiramo naše doživljaje putem misli i putem 3 principa, putem putem svesti i putem misli. To možete samo uvidjeti, ne možete razumjeti. 3 principa su 3 dara. 3 dara koja su nam data da bi mogli kreirati svoje ljudsko iskustvo. Vidite, mi uvijek koristimo 3 principa. Svest i misao. Znali mi to ili ne? Ne možete imati nijedan osjećaj, ne možete imati doživljaj ili bilo koju percepciju ako nemate 3 principa. Razlika znati da koristite 3 principa i ne znati da ih koristite jeste kada znate, možete da to koristite u svoju korist. Kvaliteta vašeg života, kvaliteta vaše akcije je puno bolja. Više harmoničnosti u vašem životu. Vi jednostavno znate da putem 3 principa svest i misao vi kreirate svoju percepciju i svoju malu stvarnost. I svi mi kreiramo svoje male stvarnosti pomoću 3 principa. Svi mi kreiramo svoj doživljaj, svoju percepciju. Mi ljudi inače mislimo da
da je naša percepcija odvojena od naših misli. Da je ono što mi doživljavamo odvojeno od naših misli. Da je ono što mi osjećamo u stvari odvojeno od naših misli. Ali to u stvari nije istina. Naše ljudsko iskustvo se kreira iznutra prema vani. Život, ljudi, okolnosti ne kreiraju naše emocije i naše osjećaje. Naši osjećaji i naše emocije dolaze od naših misli. Naša percepcija dolazi od naših misli. Naše ljudsko iskustvo dolazi od naših misli. Od 3 principa. Svest i misao. Sve što radite, jednostavno doživljavate 3 principa. Kao univerzalnu energiju i pokretač svega, inteligenciju svega. Svest koja je dar svesnosti, da znate da postojite. I misao koji je gradivni blok, gradivni element vašeg iskustva. Hvala vam puno. Čujemo se nekom drugom prilikom.